A ono što urod kontaminiran GMO-om čini opasnim jest hormonski otrov glifosat. Njemačko znanstveno istraživanje potvrdilo je njegove tragove u urinu čak 44% Europljana, među kojima i Hrvata. To je herbicid koji je kemijski satelit svakog genetski modificiranog usjeva, jer su usjevi dizajnirani da trpe samo taj herbicid. Kad bi mi zabranili taj herbicid, završili bi priču sa genetski modificiranim usjevima, jer kemijske zamjene za glifosat nema. To ljudima treba reći i mislim da treba apelirati na nadležnim institucijama da se radi monitoring na glifosat i da se pokrenu postupci zabrane tog herbicida, kao što je zabranjen atrazin, kao što su prošle godine zabranjeni neki insekticidi, zašto ne bi zabranili jedan vrlo štetan hormonski otrov koji se zove glifosat. Genetski modificirani usjevi predstavljaju dvije opasnosti. Jedna opasnost je genetska modifikacija, dakle ono nasljeđe, onaj protein ili nešto što se promijenilo u strukturi biljke ili organizma, a drugo su upravo ti glifosati. Ti glifosati djeluju akutno, trenutačno i vi imate strahovite posljedice korištenja glifosata. Pa su njegovu uporabu zbog teških posljedica na ljudsko zdravlje zabranile Danska, Francuska, Nizozemska i druge zemlje. Upozorila je struka koju je na panelu o GMO u Hrvatskoj okupio zbor agrarnih novinara.